nasi maturusi itu pandita termasuk waktu malebih lalan nasi sosiwannya pak di 2/3 malam. Anggaplah jam 1 jam 2 riwat tu kerak na pada tinroy wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak qumil laila illa qalila tatajaba junubuhum 'anil madaji. Kerak na gitu pak ya kubura kim milo doang salama ya pak matau nga mapulo tau ni tanah tu mapala ki riorona pongalata la riele ri tangasuri arawenge rimula wonni nalatu si kwa ide panatarime ro hajat ta akata ta pongalata la wadi jaji na tajeng kerak tak ri 2/3 malam tengah benyi oto ki gere pakai gune pak ya kuma kare ti melo doang muka je mage je de pana tarime pongalata la kata kula tu si kwa nulle ka pa de penang ka to melo doang riwat tu ya rumah kerero diterima padonga di 2/3 malam. Pengalatala on ronalorani pakai guna ruwat tu mau kanjai paro papule dece namolo kolo na mega to na fanci pengalatala teduki perhatikan ni gare tete 10 sendi tete 10 2 kada tu manu le pakai guna ri pengalatala tedu to matinroi e betu kanjai oto no melo doang oto no mangaji oto no masikit tete 10 2 de beto talinga tete sedi monis manu tete sedi de beto talinga tete 2 monis, telu monis. Artinya, magi kira-kira dari pakai guna di pengalatare rolo-koloero supaya kita ini tidak melewatkan waktu yang mulia itu untuk melakukan kebaikan. Minimal paduang apa? Ya kau dia toleh mas sempaja, dia toleh mengaji, toleh mas sikir mika akai 5 tamilu doang. Ya kau takut telinga kira watue. Puang. Ada pengi dosaku kasi di sisa gaga pakule kumoto masih kerima sempaja ma baca Quran ma kokoi mamuari iwan ni pengang talana pakule minimal ero pado ngata ya ko takut talinga ki apa iko la ifoji sedia kadang-kadang magi carana pungalata la teduki tu pak kadang-kadang marukka bari bolai na to talinga dena wadi ki mace carana ru pungalata la teduka Magina sasa bali bolaku si bawa lakena. Magina laga bali bolaku rukana ro pada malaga talingan ni riwonni. Kadang-kadang tu terlebih ku angka fuli di palawangata. Na tate 2 tate 3 ene mabibo hati mena. Ternyata tu terlebih ku lei foji miro pa ko dene pa beto temena yeruwat tue. Dengang talingan na. Jaji ni temena, jaji jenne na, jaji sempajana selesai. Tapi angka tahu, tadi ni sengalena lagi pojri pengalatan. Wani, tate sedi tate 2 timoto teme, tapi moto tongi bawa teme na pematin resi. Di situ persoalannya, deni sengalena maka dia lagi poji kapal ni. Apalagi tu terlebih kunare kunarabi waktu na sempaja subuh. Seperti kan sama na yang kalinya tu onin na manu ya sama-sama. Betul? Perhatikan ibu, ya kung kamanu denoni na rekonarabi waktu sampaja subuh. Ene manu patin rong ya tu. Pada hunna na manu. Seolah-olah bakal ni madu ya kung mupalaba waktu makarai di tengah banye, ang kamu waktu mabaraka waktu subuh. Al-barakatu bis sabah, mungkin baraka di waktu subuh. Dalam 1 hari 1 malam pak itu gunakan ini. Dalam 1 pekan lalana tas seminggu ang kasi waktu nataruh pengalatala ko papole ki deceng maka berbeda kebaikan yang kita lakukan di hari-hari yang lain di waktu-waktu yang lain. Hari apa itu? Hari Jumat. Sayyidul ayyam fangulunna sinin nasun. Makanya kau papule kita cek sosalaso nira kali cuma tapi dega gacau kanja itu deceng na jamai set dia atar iwan minna juma si bawa sona juma si kiri na baca Quran na pasti dekana sempajanna paduanganna si salat teman terlebiku dibandingkan hari-hari yang lain si salat
Kalau di Sengkang saya lihat beberapa bulan terakhir ini sudah mulai paham itu jamaah. Aparak kekenai ros Jumat. Beberapa bulan ini lele ro Jumat berkah, Jumat berkah, Jumat berkah. Ayat sejumat berkah programnya ro jamaah taro as Jumat. Apa mula bakau ni Jumat? Tumiro emapan reformasi na pengalata. Kebetulan kita ada 3 binaan pondok penghafal Al-Quran. Ya kawan ni Jumai pak libur paket trin na ron anak pak kapala. Magi mega mendaftar ro mapan re. Wani Jumat. Subuh Jumat apa kotoro? Beberapa minggu sudah ada yang mendaftar ya papan re. Magi Jumat berkah. Bukan hanya untuk penghafal pak. Beberapa TV itu di kota Sengkang alhamdulillah ko sejumai ko nasi kuni momelo yandre pak gratis ko Sengkang. Ajeng kamana to rapa melo mande nasi kuning gratis noni Sengkang sejuma. Demi wisang megangi ka ung kosok tak lau Sengkang daripada lina nasi kuning. Yang jelasnya itu terlebih ko sudah ada perubahan, sudah ada pemahaman. Maka dia kena rapi wani Jumat sejuma farlu ni tomat tunduk-tunduk papole dece. Betul? Jangankan kebaikan yang kita lakukan pada saat itu berbeda, kematian seorang Islam pun berbeda malam Jumat, hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Ipa kalagbi memang toy rasul pak. Amat ingat tak bawa si salah. Ma min muslim yamutu lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil kubur. Nigi sallang mate wani Jumat yare ga sejuma sangadin namwa ipalappa poli fitnana kubur. Maka digurta ya sangi fitnah kubur duan rupa. Tomate wani Jumae as Jumae pertama deni tanai kubur bebas tes. Yang kedua tomate wani Jumae as Jumae deni calla kubur Dia minum di bakan dia kalang ni. Maka dia kumapa kutu balik na tumudu diri bawah na wani Jumat. InsyaAllah nagan rusuk ki malaikat ko dalam kubur. Nabi tu macam Nabi tak apa. Maka dia mami muslim. Ni selang. Selang pak. Ero bunuh diri canda kedo-kedo selang. Seles si pengat tapi ko canda kedo-kedo selang. Belum tentu lolongan ye barakai. Namo mati wani Jumat. Makanya tongkat Mateo ni Jumat itu turita kiri tanda. Turita kiri tanda na pengalatala itu pilihan itu. Bila di antara kita ini jamaah Allah pilih wafatnya malam Jumat dan hari Jumat pilihan pak engkau kencing. Natanga pengalatala na terima puan. Dan tidak apa-apa kita minta. Ilo duaki. Ibu patameri lana padongat ta kuat tale taro-taro ta ri aleku riwan ni Juma yari ga sejuma. Tapi aja apa yang Juma menguloi. Jadi marigaga to melo dua mapakoro. Dan jadikan kami husnul khatimah sementara melakukan kebaikan ta'ala. Taro-taro ta ri aleku. Yang terakhir to terlebihku dalam satu pekan, dalam satu hari, satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Angkar ulang-ulang aja lo pengalatan ulang malebih. Ini sisa itu terlebih kalau dia cengi jamai rilan na iro ulang ngiro dibandingkan ulang-ulang lain ngiro. 10 ulang, lalu si tahun 10 Inna iddat asyhur 'inda Allah 12 syahra 10 ulang. Nasa pengalatan lah. Pamulan Muharram latu Zulkaidah. Lalu nasi tahu 10 bulan. Angka paulan minha arbatun huruf. Angka paulan nasa nabi pengalatala. Ya ko papole ki dejer ya nero paulan sisala alat biran na to terlebih ko apalan na dejer dibandingkan ulah-ulah lain. Termasuk nih ya ulah Muharram. Kaya tu si Pakin Rendra alhamdulillah musafarita pak. Sisala angka na safarita ya ulangnya dibandingkan ulah-ulah lain. Agana sisala apalan na barakah na ya mana na sisala. Sengaja ada capu ni muharraf aja tu ni mas safari tidak demikian. Betul aku nak rapi ulang melebih tu si Pakin Rendra. Ya kau nak mulai ikut dari ulang-ulang lainnya sampai bulan Muharram, bulan yang mulai ini tunduk-tunduk ni. Semoga berbekas nanti di bulan-bulan yang lain. Dan terlebih kong karamazir kong Allah Ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan semacam pengisi waktu untuk motivasi kepada diri saya.
pada kita sekalian para jamaah tu silu doang memuarai pengala taala dalam mukit fakuling untuk matundut-tundut papole deceng sampai nanti alabira nak pirangi